Selamat pagi bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigadu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita uhurta martonggo hita. Terima kasih puji-pujian ma isombahkon uhur nami bamu bapa bani bagal ni pangidopimu ban nami rosi itorang iham ura papikiran nami bo ibagas malas nyuruhan nami mamuka parguluhan nami sunai age horja nami si ganu pari bani panorangon pe siolma nami Tuhan makorjaon horja nami perlu besi seham hanai marhite hatamu ase barang aha petongon sidopak konon nami sa ganjang nyereon meronjolan bani sondang haliharon ni hatamu in tetap torang parukuran nami mendalani kuduh nami sa ganjang nyereon ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyareon naboy sesehan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan siganu pari bata bani panorang sogoton Senin tanggal 7 November tahun 2022 aima tersurat bani buku Rom bindu 2 ayat 10 onom nama katahon sonon aima bani ari rokosi nebata manguhumi sagala naponop bani colmain marhite Kristus Yesus dumuhu bani nahu ambilan konin hataon aima hata panotap na pinadas ni Apostel Paulus hubani kuria Rom bani panorang ijia AGP kuria Rom sedo na pinajongjong ni Apostel Paulus tapi tetap do iporluhon uhur ni ase kuria Rompe ibagas parsauran ni sidea ibagas hasadaon ni sidea ibagas pangarapan ni sidea ibagas saporsayaon ni sidea tetap tene pataridahkon nanirahut ni holong apa idop ni uhur ni nebata halaniaha halani bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningondo dingat kuria Rom porlini pe palegan-legan latar belakang ni sidea humbani permasuk ni sidea gabi karisten bani panorang ai tapi ilobe-lobe ni nebata ilobe-lobe ni hasoman ni jolma maningondo HP ni politik ijolom sidea bahasa Kristus do nado mapadomuhon Kristus do nado mapasadahon Kristus do nado manrahut sidea ibagas holong natar sulurin masih sonai gatni bani panorang ai itonga-tonga ni parsauran ni sidea halak Kristen na adong irom halak Kristen na marlatar belakang Yahudi mangidah bahasa gabi sadaha surungan doai bani sidea halani dano maparlobe sidea manjalo titah na humbani naibata jana aima onjolan ni sidea ase halak nalegan atape na sinobut ni Apostel Paulus gati si pajuk begu-begu halani humbani mukah ni lape itanda sidea hatani nebata tapi dopni gabe karisten sidea on managati isobut si pajuk begu-begu bani halak Yahudi maningondo parlobe sidea ijahudihon artini ai yang gap atape ididah halak Yahudi bahasa bangsa si paju begu-begu aima songon bangsa atape masyarakat kelas 2 jana sidea ma kelas sada halena domma itanda sidea jana sidea manadop manjalo titah ni naibata halani aima bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus Apostel Paulus pasingatkon hubani kuria Rom bahasa lang adong masyarakat kelas sada masyarakat kelas 2 na adong aima barang ise na domma mambotok titah ihagulukon ma titah in artini ay lang pambotok kabeni na mambahen sa sahalak jolma gabi pitor
ilobe-lobe ni naibata. Tapi namambahin pitor kuriain, namambahin pitor hita, ilobe-lobe ni naibata, ay ma, aha na ihurjahon hita, aha na ihaguluhkon hita, jana aha na gabi onjolan ni pangarapanta. Artini ay, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, lang perlu hapeni kuriain marsiuhuman. So naido humani agi hita ibagas parguluhan ta sigano pari. Lang perlu hita marsiuhuman, barang isipe hita, botohan pasal kitain, botohan pasal hata ni nebata, janah botohan pasal horjana madiar. Tapi maningon pakke hita, lang pambotoh ta pasal titah, lang pambotoh ta pasal hata ni nebata, lang pambotoh ta pasal horjana madiar, ay namambahin gabi pitor hita ilobe-lobe ni nebata. Tapi namambahin gabi pitor hita ilobe-lobe ni nebata, ay ma idingat kita bahasa adongdo sadaari nadop itotapkon nebata. Aima paroh ni Tuhan Yesus na padua halihon. Ijaima roh Tuhan Yesus laho manghumi sagala na ponop ibagas parguluhanta. Rohma Tuhan Yesus laho mangumihita. Aima ase lang ihumihita marhitehon. Aha na ibotoh kita pasal tita, aha na ibotoh kita pasal hata ni nebata, aha na ibotoh kita pasal horjana madiar ibagas parguluhan taon. Tapi sonahita makorjahon titah ni nebata, sonahita makorjahon hata ni nebata, parentah ni nebata, jana sonahita makorjahon horjana madiar ibagas guluh taon. Artini ay ijaima gabi talar hita bahasa anak ni nebata do tongon hita. Ase bani panorang guluh ta sonari ibagas padala ni guluh ta sonari lang perlu hapeni hita marsiuman ise botohan pasal hata ni nebata, ise pasingan hita, ise sibujuran hita, lang perlu tene bapa inam. Tapi na perlu ipataridahkon hita aima. Ase ibagas guluh taon totap hita pataridahkon bahasa sisada horja do hita ibagas horja ni nebata, sisada pangidangion do hita ibagas rumah ni nebata. Ay maase na perlu totap kita tene sada ibagas paruhuran, sada ibagas panriahan, makorjahon hata ni nebata, makorjahon tita ni nebata, das kubani ari paroh ni nebata, paroh ni Tuhan Yesus na padualihon laho manghumi duniaon. Asena perlu tetap mahita setia, tetap mahita si pambalosi, janah tetap mahita marsi tukol-tukolan ibagas napasautkon harosuh ni nebata ibagas guluh taon. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamu nadop ijalohanay bani panorang sugot nyarion na manondangi apa pikiran nami. Halanya Tuhan ajari ham tong-tong hanami. Ase aha nadop ibotoh kanami ibagas titahmu, ibagas hatamu, ihorjahon hanami maay. Marhitehon horja na madear bani parguluhan nami sigano pare. Lambin marbagal matongon holong nami. Itongah-tonga ni parsauran nami, itongah-tonga ni hasadaon nami. Asipurini petongon, paligan-legan latar belakang nami, tapi halani dos do tantangan sidok konon nami. Ajari ham hanami tong-tong bapa, ase marsi tukul-tukulan hanami. Barang ise pe hanami naguguh, ase naguguh ma, manugu-nugu nagalek. Jana ise pe hanami namarhapen taron, ase namarhapen taron ma, manugu-nugu na marhawurangan ibagas habotohon. Ase riap marbakal hanami tongon Tuhan ibagas hatamuin, ibagas holongmuin. Marite Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata.
Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni bata bapa, apa persauran ni tundoy na pasing ma, namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, tetap mahita marguguh, tetap mahita si pambalosi, jana tetap mahita setia, ibagas hatan ini bata, Rosi paroni Tuhan Yesus na padua halihon. Shalom.